Kajiado ni imwe ya kaunti iria igomeirwo ni thina wa ng'aragu na njira nene amu kurerikana kaunti yo ndiamukirite mbura kwa ihinda iraya undu uria ucungiriirie gukorwo na rũkũngũ rũingĩ ruria riu rwambiriirie gucungiriria mathina matiganite ma maitho kuri Aikari na makiria aria mathiũrũrũkaga magicarania na irio. Naona hata hii marika yetu pia macho yameanza, unakuta mtu anasema hata siku hizi hazioni na mtu sio mzee sana. Kuringana na ataaramu a mirimu ya maitho kaunti-inĩ iyo mathina maya ni mongererekete na gikiro kinene undu uria riu utumite mambiririe gutwarira aikari a matura matiganite motungata ma urigiti wa mirimu ya maitho hatari na marihi. We've realized that there's a eye problem like glaucoma, and we are just talking to people, the well-wishers who can partner with us and who can join the fight, to join the team, to find a way whereby we can help our brothers and sisters. Wana saa ingine tu anaenda hospitali, mwingine akimana napewa dawa, naambia wana weka mwezi 2 hivi 3 tarudisha tena macho tuone. Kuringana na ataaramu aya ni hari bata wa thirikari kuongerera dawa na arigitani a mirimu ya maitho kaunti-inĩ iyo niguo mateithĩrĩrie kuhitana na mathina maya mbere ya miturire ya aikari aingĩ thararĩte. There's a need. There is no medical facilities for these people, especially to get medicines, right? I think consultation they may be able to get, but even then I think the shortage of doctors in this area. Macho ndio kila kitu. Sasa kama nataka kumpigia mtu simu labda ni jambo la muhimu, sitaweza kupiga simu ni kwa sababu hiyo namba labda sitaiona mpaka labda nipate mtu ambaye ataniambia namba ndio hii. Aikari makiria magiri imwe aitora ria Kimana mwena wa Kajiado ya muhuro ni amwe aria magunikite na motungata ma urigiti wa maitho hatari marihi. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni.